Lijep pozdrav ekipa, dobrodošli u moj gaming svijet. Napokon igramo malo Call of Duty-a Ghosts, igramo trenutno Kill Confirm kao što možete da vidite i igramo na Strike Zone. Zato što imamo double XP nešto, nije vikend, nego je samo na ovoj... Gdje je nesto? Nego je samo na ovoj mapi, double XP, što? Aha, Kill Confirm. Čuj to. Ok, sve o svemu, malo će mi biti teško, malo će mi biti teško komentarisati igrat Call of Duty, zato što, tako i tako nisam dobar u Call of Duty i onda još i moram komentarisati, igrat i razmišljati. Tako se to radi, i razmišljati o svemu, to nije baš onako jednostavno. Plus, u sve to, ne želim se puno osramot. Malo da, svi vole da se malo sramoti. Ali ne želim pretjerat. To znači, barem da budem u prva 3, ja ću biti zadovoljan. I odmah... Ovo je moj. Ko njega pucao dosto? Ovo će biti jako teško komentarisat. Ne sam bio počeo pričat, no totalno sam zaboravio i totalno nije bitno. Da, promijenio sam miš, više ne koristim Zeusa iz Gamdiasa, nego sam se prebacio na Cooler Masterov miš Alpha sa optičkim sensorom. Ja mislim da je optički, što mi pravi dosta poteškoća u samom aimu. Jednostavno sam se odvikao. Daj, umri. Gdje je nesto? Evo ih. Da. Ja idem po njih, oni dođu po mene. Odvikao sam se od optike. Totalno. Umri. Također, nije mi sensitivity ni približno jednak. Ali naviknut ćemo se. Ovo mi je malo falo da ga riješim. Riješit ćemo ga zato sad. Vodiš kuju sa sobom, a? Ne može sam da riješi. Got your tags. Dobar. Baš sam poželio igrat kod. Trenutno smo drugi, to i nije tako loše. Kao što rekao, bit ću zadovoljan dok budemo prva 3, pošto posebno sad u ovom modu ima dosta igrača koji nabijaju levele i koji su tu da se ozbiljno zabave, kao zbog tog double XP-a, iako mi se čini da više nije double XP, nego je sad samo 24/7 na ovoj mapi da se može igrati, to je to. No i to je ok, ova mapa je dosta cool. Prave kao neki... Prave nešto da zamijeni Nuketown na Black Ops 2, više manje. Pošto je ovo onako prilično mala mapa i može se napucavat. Može se napucavat poprilično dobro. Sad ću njega ubit. Neću, hoću. Ne, airstrike. A ne, mogu na sve strane, i iza leđa, i naprijed, i odozgor, i ispod. Mislim, jesam profesionalac, ali nisam toliki profesionalac. Daj, bitch. Bio je brži od mene. No, nadamo se. Mislio sam da ću uspjeti osvijetit se, ali nisam baš imao sreće. Trebali bi doći sad s ove strane. To što bi trebali. Nema.
kamperi od 7. Baš ne bi trebao sad izlijetat vani. Kako je? Prvi sam. Pa to je dobro. Iako ovaj lik ima bolji rezultat od mene puno, ali ono, ajde. Nek se broji. Da. Moram se malo uzbiljiti, pošto stvarno imam, ono, poprilično nisam zadovoljan sa rezultatom, ali šta je, tu je, bar smo prvi, kupili smo killove, nije toliko ne loše. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ekipa, ne zaboravite se preplatiti sve ostalo, čekajte Facebook stranicu naravno i vidimo se u sljedećoj epizodi iz igrice neke tamo.